Hello everyone, welcome to ELITETV. Aduga adom na yengbiribasi Indie Evening hariba thorum asini. Ngasigi Indie Evening gi episode asida ngasigi akhanaba ELITETV gi guest amadi akhoi gi studio de election birektuna leibiribasi singer songwriter amadi multi-talented star and a very promising and upcoming star Pradeep Nongthombam. Pradeep, welcome to Indie Evening. Thank you so much. Kamay tori Pradeep nungairi. How are you doing? 2025 lag pada kari phawi kari hopes and dreams laiba kitang share tawbiro. I'm nungai. Ado 2025 se adum hope na di pick thalle. Tawningo mayama kay irang sina kari na sum pangibado. Hadak ti khara tawning ba su poe. So 2025 se hadak ta su ikoi dana Pradeep ki su habadi thawai o harba yam one of the very popular sigi second part ama su release tawgi ko adubu akoi na thawai o da lak chingai da aina before that aina khangning ba se Pradeep ki just start pa background khangningi amadi hedi how did you come into music is the music ta kamaina changangak pa maramdi mamang du su akoi na khangza ba da Pradeep se life in limbo du su as a keyboardist yaromi even project RJH da su tang stint ama yaromi duna sigi charak pa music background kamaina sida lak kamaina pursue tawning kibano amadi buka solo artist oina kamaina tawge na khan gibano opse si charak pa share tawbe aije khoi makok tagi haadine isei changbo hor paje ai pomina ba khoi da se Pradeep Nongthombam ka ma sum guitar khonge ba musician oi be na tab sum khong ba ma na sum khong ba dagi tar ga kholaga music influence la khibane adagi school da kai da imana ba sing thengnarak pa music pamja ba sum pullaga hore ba aduga aije oja Himachal haina Hindustani music tame Hindustani music tamaga su aina tawningi ba khangning bagi tamu badune aina tawningi ba genre sidi Hindustani makti hekna tabanina sum aduda khogi ahambada yan hanbada dine euphonia saina bena maka khogi school gi friending ga tawraga keno oitoni pangrok oitoni adaije basis when yaure adaije vocalist oibagi wakhan kem laite ba stage thokning ba isai tawning ba dei wane ba aduga sum loinari ngai da live limbo gi khoi brother ngai ji sum tinarak ba at the same time project RJH ki dajem se dajem sina basis ama smaina magi mogi haji leiba basis se phak ta ba gi contest ma thok pa gi thok se kho chena ingonda pau phorok ba adagi project RJH yaugre level limbo yaugre adum marak sidana adum isai di dum ithanda pang ire laeba ithanda isai ji ire lakpodo phong ba khot ba je ben oina tawraga di ama tawraga di concert chatna leiraga di kholdi ai phong ngam moi khangak ba adagi ben myam ji di potharaga isai ji tawrage na adum commitment do lowraga potharaga isai ji release tawrage na khalaga ma honarak pani aduga Pradeep no hoje habada habadi adum tour chatpa de performance chum chatlaga leiraga di habadi sana thada ningi ba ngasai gi singing and songwriting process da abadi composing process da thada banga maroena haibiri se habadi performance tawba se sana yaning da habadi ngasi bawo da performance o mata tawdri stage ta ta thokdri ko aduga adum hadi behind the scenes ki type 10 music ti dum creator roga leiba aduga stage performance the tawdri sim masi kari gino ngasi bawo tawdri se tung da su tawge khanbi bra na tragana sumaina sum lagina khalli bra kari ki okay tawge di khalle tawge di khalle ado aije kamai haideno haitri na khalle adugi haiba yodri na khanjai sai tanda aduga pam da baina te pam di pam ba ado performance taw no hona bada concert level numi tu khata na te thawak chin de jam taw ba khoi toina pun ba ma commitment jam saw ba gig chat pai commitment jam thina saw ba adugi atopa thawak amta ngamda ba aduga adu khata na taw ai somna kanda ai academic ki su ai matam da khangi ba adugi aina performance laga di exam ka tasalak ba keno taw yam yaw ba adai isai iba khot ba du di exam leira su dum pothawa ke hoye se aina jam chat ba du di jamming taw du matam yam sang bani na keno taw bani na aina aduda aina ka aina pisan gi dabani da ado tawdi tawninge okay in the future koi hadi sige performance ma koi fans mayam la su tasena ngai ri se uba phangani haibagi thajaba ma de pire na logjarage aduga makha talak pada keno ge Pradeep ki academic ke palaki academic line da kari kari hojik pursue to biri aduga kamaina academic line gi kamaina kai tawri kitang share to biro ai je civil engineering keno loire MIT da ge okay aduga hojik ji NIT lamfel angol gi sida ajo MTech tawri environmental engineering da ado last year ne ado
सिदासु दुम होनरी हाइदोने habadi hanaki chahi sin final year sidagi di academic line se almost lower ni basi dagi almost lower ba yabagi monge adu tar gadi hojik adi academic life ta kitang free up gadi som the singing and songwriting amadi composing process da hena mai onchen mangam gani khanbi bra adu duga future da su sigumba another isagi single natraga EP tholak pa ki puthok ing bagi adu gumba kana su lebra plans su lebra EP ma tawni ngai je adi isai release tawrai je chahi ani kitang henjela home show toreba release tawgi bada ai solo gi ado isai release taw horga hoji phaw EP ma kai ma lei taw je wakhan ji nungai taw am poe ko adana album ma EP ma adumaina plan di lei ado hopefully 2025 sida ngamba oijage ado adugi work su tawriba aduga ado academic ki se adum chapminage na khalle aidi aiju aina khangning ba nei na ningo so am leiri ba somna kan da so adun sengna hayar aduna sum animak thado oige na khalle ba aduna suni aina performance kya chatta ba yoram okay it makes sense ka adu tar gadi aina sum yeng jabada hadi on one side para your hands are full ka academic ki da so final year ni almost yam chelam gani adegi it takes a lot of your time natra adegi som da su music ki da su hadi hauzel ramina song ge passion su oiba adegi di hadi nang already adegi di process ama journey ma hau khamnina adu tar gadi aina sum yeng bada Pradeep ki said your mind never rests amaina khalle you're always doing something ka amana traga ama so how do you balance that kamaina balance the week kamaina where do you find the time to have the study to ba the thesis even a ching ba the kamaina mo songwriting dana mo kamaina changchalaga sigumba creativity and expression hadi even a composing process kamaina how do you find the time kamaina balance the way aham de hairam deba hadi like pa do le kan da di isai ji sungam da bi adu isai tawra ga di mo like bu soi soi bi do ani da tawra me ba adu hojik ti hoi chi che na hai da chum me ba adum ai stress di dum le re ba solak ka do ra su khang de adu haina re ba su hojik ti thabak ka kom ga le bi je ko thesis I na ba paper pa na ba le rak ta ba matam isai gi project su pai da matam je kamai komam minu ga ngak pi da ado pothaba kandu dane ayo ba keno je priority budi academic ta di chatle ba hoji ko ina di ado pothaba kandu da isai je seme ba aduga yum da home studio ma cham setup tawe ba tek record tausan ba tek pothaba kandu da haisin maina main tawe aduna okay adi isai ge home studio setup amasu layina haibile adi targa de ena khangjening ba se Pradeep ki composition ki process adagi songwriting adagi isai pangkhalakpa semakpa isana loi tawjabra natraga do you have a producer a team ma leibra adagi kamane tawi music making process se Pradeep ko be charakpa amtak share tawiyo music composition budi isan loi taw isan loi na khonge ba ko aduga producer di leye producer je adu matam dugi ke hani aina isai dugi chana ga da thiraga producer do pi ba ko isai do record to aina chawrakpa ma scratch ma yum dagi semgat laga poraga hena clear oina ba mo studio da chatlaga lotion ba admai tawe ado process se hai ta di idea haurak pa matam da melody na traga lyrics se hana thokla ani aduga tholakpa idi mo phamatam leitre gari thoring ite tholakpa se yawe adigi chak chang de tholakpa se yawe khangdre adu da tholani tholaga aina hek isal hoba adigi voice record to hobo worso aduga ai home studio yum da ina setup macha bedroom da dum tawjay ko da aina tek macha loksalaga isai kamaina oiba ya ke have structure dum sagalaga thamme aduga thammaga aina hapning ba music aina khongning music chawra ko aina da loi semaga aduga music producer gi manakta chatlaga aina CJ mix master tawba smaina ai product smaina pami sound just quality smaina putopiu maruina ai sena madi lena thokom na tawbi hoi aduga yam help yam taw idea so aina khong ko bot the thira so bai smaina semto usmai semto my idea yam yawe ado anambana aina loi khong lak pasing tu di oi ba ko aduga matam dugi chana producer do pi sei dugi anamana len thokom na lumaina topi okay len thokom se ngasai gi thawai o gi part 1 and 2 the su ma sei video the su yaw ni ko de gi ngasai gi thawai o part 1 and 2 si da I lakchaning e maram di sei se phazai and a very influential isai amasu oi adu duga mayam na su habadi kitang tongan ba ina the feel to se ngasai gi isai do the express story se yamba thawai hadi akho khoi ki soul gi matang da su yawi ka
ko hadi soul finding and finding oneself ki da yamna focus tawba aduga ngasai gi music video da su focus tawri se khoi ngasai gi main oiba mayam ama da focus tawdra su particularly an artist nupi ama da su focus tawraga magi artwork tagi masai gi self express tawba and also finding herself ki ina tawi aduga sigi matang se da yamna ingon da so ina yeng matam am striking oiba and very different habadi akoina yeng atay music video sing sida lead actor actress yamna glamorize tawba and glamour da yamna focus taw galli ayamba ko adubu Pradeep ki ngasai gi thawayogi music video sidadi is very relatable anyone ko hadi student amanasu am relatable oiba and coming of age kisu ama yauri aduga ngasai gi amna habadi mi mayamadi they don't talk about much but wakhat yam khan ba pot ama oy amaina lagjai aduna thawayo gi semgalak gi idea adagi music se video se number the siguma message ama piningi kaina ga khan ki base Pradeep ki kari wakhan gi haropono kari ni inspire to ki aduga sumaina of part 1 and 2 ani thuk gi wakhan se hana degi leibra kamai to we thawayo gi matang se kitang khangjaning haibiro 1 and 2 ani thok matang di kona lakpane sei thawayo je record to loiraga video naming da lakpa kaino ne ado isai ji keno je video yamna di phajagre sincere thanks to Vikas aduga Dajems RJH ki Dajems ko am pang bi Dajems video ani mukta su yaw ne ado isai keno je isai je ahamba pankhalak pade aingo da idea di leire ba aina keno oi doine aina ngasai gi BTech tawring matamda loiram dai sida last BTech last year york pose ai isai release tawninge isai khar ijaraga leire ai gig chalaga leire keno taw leire di plus ai ngammaroi khangbodo adu ben me ad potharaga aina kyan tana isai release tawra ge BTech se loiraga kaina khalleba adu loiram dai du da ai isani chada aina admai atop isai myam leiri ni ko ada isani chadu da aina tawra ge na khanba timing ama yaurakibudo aina si tawragadi ai isa yam nungai jarni khangbodo atai tai gi nataba isai fawba gi views ke du dan taba aina tawningi poche amtang tawjaragadi ai isa ni sa na ta tum ya do wan bodo adugi aina adugi idea do da aina ingonda themjaba gi mong da i gi bani ba thawai bodo ada idea do leire aduga music producer oina adi musician oina su leiba do di moyang them ada mana ingonda software pipe si tambi ba ko ada software pipe tambi yan han ba aina record to isana yumda record to jabi sai je thawai wo joi doini ba thawai wo record to re thawai jo record to ga adu kanda lena thokom su tina ba hore len thokom ne bai smai smai na phajana record to tho ji khole ji nang na semkhali structure je phajare ko len ma su suggest to bi aduga record to re mang da phajana aduga video sina ma kanda lambi entertainment gi through the gi Vikas Sharma je pau fauna raga Vikas Sharma je to namme namba matam da akoi gi han ba sagalak pa video di keno ne thawai wo tu da yauri video se si thawai wo gi video oi ga da ne ba semba just isai ama khatang ni ko haji tu gi war yaudri ba thawai wo khatang ne le si gi video oi to ne ba koi du video oi to ne nammi ne ba namme aduga idea je sum yam jalak pai tare ada idea yam jalak pa jida aina su suggest to boga Vikas na su marak tu da ai su entry ma video tu da ai su masak ut poina keno oina ai song making process ma khanganing ni man su haiba adu sum namam badagi Dajems ai ji isai ji compose tawraba matungda aina isai phajaba phajadabra gaina suggestion ji Dajems te gi su hek tahalaga lowe ko adugi process tu ne do thawai part 1 ji da yahali Dajems ki manak ta chatle isai changminare taminare mana si hena improve tawna ba haibire aduga aina imanaba sing aige tinaba sing video du yoi du sum asengba keno do ngatane ba imanaba aini sai tahan mi do ngatane ba moi mari je hoi phagi jugai hoi kai hoi tor thawai wo hairam de ba je ko adum nupi da haiba su malan ge su tawa keno oina adu so khandi khalle ba ai di sum thokpa yana ba khandi khalle ba thawai wo hairam de ba adum nang bune ga na ga hairaga verse amani yaw bune adum aina dum oiram me ba imana bang je khoi je mi oina uda ba khoi je keno oi doine hostel da lemina ba da khoi wathi to udunu pa se aduni mi oina uda ba ai tare mi oina wari chana mo ta sol oina wari chana ini khoi ne ko wangjan video phagi oi kai
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨꯗ ꯎꯠꯂꯤꯗꯨꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯆꯪꯉꯒ ꯏꯁꯩ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯣ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯀꯣꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯂꯤरिꯛꯁꯇꯣ ꯈꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨ ꯇꯨꯑꯣꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯁꯦꯂꯤ ꯃꯩꯀꯥꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯇꯦꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯃꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦꯕ ꯊꯋꯥꯏꯕꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯤꯀꯥꯁꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯐꯖꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯅꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯦꯛꯆꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ Okay, mari lainana semkheba natteba ꯃꯥꯅ magi just her ꯌꯦꯛꯆꯔꯝꯕꯅꯦꯕ own independent work. ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯟꯗꯅ ꯚꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯃꯒꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯦꯛꯄ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯍꯟꯖꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯨꯝꯕꯅꯦꯕ Kamai tawi mangoda kummo haibagi response kamai te mana kamai na gyara I aduga haibadi ꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ prior experience leiba natte haidi yamna ꯅꯠꯇꯦ pure oiba madusu phawe aduduna su yengbada khodi am touch tawbam phaweba adana ma kamai na gyara ino how did you make convince her to say yes convince ꯌꯥꯝ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯃꯁꯤꯀꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯩꯇꯦꯍꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯏ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯍꯧꯔꯁꯦ ꯈꯣꯠꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯈꯣꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯛꯄ ꯁꯥꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯧꯅꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯧꯅꯔꯛꯄ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯅꯅꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ yamna kahani yamna big achievement haibe ai maramdi introverted oiba mi ama adu behind the scenes learning ma on camera da la on ya han giva adu degi siguma video on puthorok pase haidi adu khatta da it's a big feat ka aduga ai lakning ba se hojik se music video du su yawi ngasai gi introverted oiba mi gi area da su yam dwell taraga su yawi music description da su yawa aduga ayamba na su adum ogali habadi someone who is very expressive oiba adu degi yamna creativity masagi khar leiba leidana ko artwork kuma pamsa yamana introverted kuma mi se dum oigale aduga amuk habedi do you think adum sigi se admaina dum inherently dum oyena khanbra aduga extroverted mi sing sina amu yamna express outwardly taw kharmina moigi sida yamna art ki hiram da madi creativity amadi expression da khara watle na khanbra kamai lei sigi kaino sida ye khangde chap chap ai kai haidano khangde adan extrovert oiba mi da yam haiba ju thingne aiju yam ngaling matamdadi introvert ne bai jo kamain tawrano khangdre do khara chawrak padagi haidara pakhang pharak padagi haidara mathanda dum mi kauna khona ngamgre ha de mi kau ngamam banatte bai jo ada adum hoi wakhan khan badi introvert nadi do hendi hele ada extrovert su creative oiba dum thengnai introvert su thengnai ado introvert na tawba sina su hena pambadi oidi oiba ingonda su ada
khangde adu sigi matang je karam heli hende khangde hoi the vast way just in your experience that the adum manana adum laye ba ko okay maka cha tharak pada Pradeep ene lakning ba se hadi nangi music style sing se ya ma khoina ta ba da hadi amna soft oi ba ko adagi amna raw authentic and melancholic so oi ba adugumba themes to so adum touch the way the minus sounds se oi aduga isana de kamaina describe to guni habidi genre se kamaina karida describe taroga isana chigi gumba pa mena sigum style se kamaina tholak khibino sigi genre se da habe particular ama laibra adugumba chap chana hai tar ga di sum khan bada go alternative pop rock hai bada tar ka doi ba ai ngalinge matam da di pop su tare rock su tare khoi hajik seng hai di rock ta ba metal ta ba mina pop song ga je isai oina khan da bi adi ne hip hop da wa mina atop genre je isai oina khan da bi sigi keno je adum leidana ado khoi piing matam de khang da ni loi tare ba loi tare and influence di loi yaw re ba ado rock music na di hena pa me adi bending de su khongak pani na rock bending de su ado rock ki keno ju touch tu ju yawe guitar gi tone da gi kai da gi ade drum gi keno da gi tone da gi kai da gi drum khon da gi kai da gi adu gi rock ki sound ju kitang pusale composition du na mu rock ti am oi da ba aduna alternative pop rock ana haibada tar ka doine agi keno je alternative pop rock hoy adu da su yamna unique oi ba sound ma haibadi akhoina su yeng bada nupi maza sing adu de Instagram da reels ko ba sem bada when moina su yamna soft oi ba moi gi side ka se phongdo ngi kan da haidi Pradeep sei de dum use to ba se khoina su thingnei do ga hoy am creative ba mi su thingnei ko moina ga sigum ba se season ara kan da moina hena karama mong da isei se feel to yi do ga kamaina express to yi kai do khoina su u ba da su yamna haidi do ma yam thingna ba phajai hai tare yamna do ga makha cha tharak ba da Pradeep ki other atai sei myam ma yauri edi matang do sei khatang khangjening for example numit lei gi matang sida numit lei is also another very popular do ga amne su phajai ko adagi description do su yaw bodang asai gi numit amaga adagi numit lei siga gi lei relation se habadi adugi da sai thara ga su yaw ba adana yamna phajai hadi mi gi love ha ba se mayam ma lei akhara mana numit lei gi su it's one of a example adagi di khara mana ha ba da samudra ga kangphan ga hai samudra ga kangphan ga sin amu one time amu mukti thengna ba adu duga always ti leimina da ba adu unabadi phangda ba adega numit ka numit lei ga sin amu unabadi phanganga ga thengna badi subang phangda ba kaina ga yamna habadi poetic oina always description the season ba adugumba kano ode ba habitare themes habitare numit ka numit lei ga se aduga adugi sei irak pa matam da kari phauki Pradeep na what inspired you to write that song aduga kamaina compose gi bai wari ta share to bi inspired to gi literally numit lei na dum literally numit lei jina dum sunflower sin dum oi to ni numit lei se numit ki chatpa mai kai do yeng ga mamai da lei khole adugi keno lei dana ada sum aina ajuda sum khanjan gi ba ta khanjan gi jina numit china su uram do ni ba akhoina numit lei sina yeng boina sum hai dana ada numit na su yengam do ni sine ba hai ko numit na su sum yengam do ni ada so lei ji di gamla da tha ba yawe adagi gamla na traga su keno tor so mini hek ki ba yawe gamla do thang do ki su yawe ada mafam change to do ni leira moi do ni ba aina khali je numit na nukti gi sum uram maga numit lei do mong da yengak poda sum uram maga ada leira moi do ni ba ada da sum ke hai ni aina ai gi wakhal da di numit china atopa kana nom oiraga numit lei china numit na tawjari ba honari ba magi mangonda admire tawjaba magi supporter oina aina keno oina u ba ta numit lei china ajuda so akhoi gi ke hani kama hai do ne major support oina leiramba adiki akhoi da support tawrokpa akhoi da admire taw akhoi da look up tawramba kholamba mi jing amajing akhoi phadana akhoi na junu shiba sumaina aina junu shiba engoda support phadana pibiakwa ai che adiki ai imung manung mana nung shiba ada sometimes akhoi keno dagi nungaina daba dagi kari dagi leiram daba timing am yarakani dan ai support to engoda yengam daba timing am yarakan matam am yarak adu matam do da ai khalak pa tare numit lei sina numit tu da dum yengjaram yengkhacharam ga leiram daba do ada numit tu na nungai rak daba do ni ba adu ne adugi wakhalon tu da ina kani numit tholak daba gi numit lei se sonthag record kre gan taw sai myam su thengnei ba ada ai sina numit lei do kana nong na thatki bani khangde ade gamla pusan gi bani khangde leiram moi doi ni ba ada adugi numit na nungai ta ba du ni ba ada ai ni aduga asum
adum sidadi dum atai tai sai dadi dum keno romance malaga keno oi thawai oda kaida sidadi dum romance tuniba adum kai hani aji keno ma leiram dabagi miss tawrak paduniba kai hai kamai express tawdoino khangdri je tai habadi sai do habadi mayam na ori se numit legi angle degi loi ubodo degi POV do POV do numit ki POV ne ba do pura orak pada numit na hairak pai sai ne ba do ada keno kai ba kai numituna di numit leido leiram dabadu da magi matam di lorak toreba numit tar ka toreba nudam matang yoksala ka tore adamana sai do second verse da hajik numit leji udri bani ba kai legi thi ne ba man da kai ba hogot pa sungam da thangdok pa sungam da leirari khongphom sida satki sungam dre je nang udra bani uraga chatning badu ne ba diga ningjaba khaktana huliba mihul aidi sum nang ji amuk thorakini ugini gaina khallaga sum adu khatang na aije hing lei ne ba ko aduduna ada kamaina nogludoino khuldoino adagi kai ba he amamba ngai khoba kaidoge u khidri agi numit lei gaina ha ba night times yoraka dore adugi yodring ai da amtang darkness nang ta lakhinu numit chim ta numit lei chim ta ugi ge gaina numit tuna khairak paduni da adugi keno sum yam phazai ha badi khallu da ba POV amani ba pura numit ki POV hai ta yamna phazai ta sengna Pradeep ado makha ta thalak pada next Pradeep ka Priti Yumnang la collaboration amakha kasai gi phangadara hari be sai se is a lot of views got 2 million views ka leidana it's very popular adaga ai khoina ai sum yeng bada ba yamna so mi yamna pamdei adaga mi na yamna request wa mostly requested yamna so stream the way sai am oi kamaina masi ki collaboration se reality mo rakhibno wari ta share do adum kanda aije level limbogi keyboardist oina mateng pangi permanent band member na tego session oina sum mateng pangoni adada Priti Yumnang gi mupano pa Felix Yumnam moida sum sakchara ma chaba sei matang tana boy kai oi sakchara ma chaba da Priti Yumnam su lakpa laga wari chana sum sakmai khangna wari chana ba adada asengbadi Felix ni jangam gani ba sei je atop sei ma oi ge na sagat khibne ba guitar riff to adugi haropagi guitar plucking do haitare finger picking adu sagalak pasida Pratina tar si sei je keno leirabra kholabra gaina ga hai ko leitri khotri adi si sei ma semdok payani ko payani gaina ga hai hana su sei ma tawsira ga di sum haina ba haitare aduda mana mayek to khudakta dum nyam ti thui mai do 30 minutes muk tang ne ba sei to man lo even ne lyrics to jar lo changre ba do ma gi creative khoi ji di songwriter mai creative ding na Priti dong ti thu lo changre ba lo changre do nga tang do da adu dum mic ama torga laptop ma cham torga record tak long lo chale nga tang do da tak long lo chale aduga aina producing gi je lena thokom da pirage na khale thong ta hale ma ju pa me adiga tawrase na tawre sei je aina music to HMA ge na tek sheme aina mache som sheme aduga sei do waju wai ba du music to haidi ai gi genre atai lei tu ga yeng na ri adu dun kitang mana de na atai sei sing tu ga de aduna ai ngon kitang wana tu eba haitaba haiduni ai haitaba gi wa duni ai kamai tau doino ke doino ade sum khangdaba do haidare ani atopa Hindustani music kitang su nakna ge su taw man ba adu ai ju haitaba aduna kitang wana tu adu ai ju hidden trial oina phajabra yengba khongjalaga phajabra yengba ti lo thokhiba mai sum taw taw ti kuina chang sem yam ti kuin chang edu 2021 try e loiraga mai lai gibni adu numi aduga handak keno tawre irang lae tawre aduga keno horok paje 24 horok pada oi toini ba aduda sei ama thado je kholase ai sei myam thado ninge ma chom thado ninge ada sum mayam ju sum lang ga mai leina ba irang ga mai leina ba sigum situation gi oi ba sei ngata sa ga loi leina ri mayam ada hosmaina kidang romance yaw ba se try tau si kho chen haina ba ada ma ibani gi hawai collaboration am lei gi ba do hadak thado hora chira na tawra kudak ta nang na ba jar tawra adu su lambi entertainment gi bika sarma to kawra ga no mo da dum khoi studio da kai da lei ngai da dum jar nam ma ga ne adum tawra ga thadok khibani adune video da su ngasai gi recording tawring gi session kum bodo adu da su ne catch tawra ga tawki bodo yam phazai duga I think lan manung gi oiraga su mi me am gi wanaring ai da sometimes sigum bagi yam kar light hearted oiba mi gi wakhan da kitang
speed piba hetare adugumagi isai oinasu thokre aduna yam very popular, got 2 million views on YouTube. Yamna very big congratulations to you and Preeti ko for that. Aduga makata na chatharak pada ngasagi one of your songs ngasagi Thawan Ani se. Sisina kitang a bit oiba de kitang funky funk so kitang yawba isai oina tawi ko. Aduna de magi artwork kadasu ka hedano pamasam naga cycle tharaga mas almost upside down gatarga. It's a little trippy so oiba kadai. Kamai tawi masigi music same music karino aduga. What is the story behind that? Adusu duman no milegi duman kanjalu bude hoy tene thawan mi chak lei adegi constellation myam lei sigi lei myam je moi myam ju soul amam loi leiram doine na khalak alchemist ki maina adu torok podagi adu moi je matam da alchemist pa gi bo time oi ne adu moi machine je wari chanaram doine ko ga na khalak podo adu da khalak podo da chum what if moi gi tham ja ani khatang Tinaramadi or Yam Nushinaba Kano Amama Trakaso, relation Malera Magadi. The Moje Hananing Magadi, the Moy machine Matam spent owning a Madigo. The Moje at the minor Kanjan given it. As the Moigi Animus minor lay Kole, and the Moyani Matam spent owning a Hananing a Moyvanise. I don't know, say Kahani Mimiam and Moidasu Nangamba Sui cannot Thomas. I don't know, Lechildaga. Ibani chapter Kanjalu Lao kind of go. I think they loikini, no later to what mine, I think they loikini Tada Gaza Tarzan and Kartam Logan, like a Havamuko. I did Matam the Hen upon never when I think the loy guitar, the Moy Manga, and have you can Adugi. The Oina, some Kanjalaga, some minor evening. I ham be shape form the sea says in the Hana Pony, it handles some high jail. I do give form when you do phone the among the Tawai the Gikadi, I want to compost over lower get later. I do give la Kenosan to artwork to show. Pumina Hodado, I guitar combine more inspired to have man ye never. Hodaze like Yam the Palm Miniva. Pasana Honor Mimas, digital art, Pasan Yeba. Some life happened. Yegi Drevo, other in Namdan Yeheline. Tavinang Siek the other, Namdan Yehelini. In another palm is a what can you Kanjangraga, Tommy Jammer, the Ajulay give to Elijah the palm have. At the Kamala Hensike, Harakanda, Shackle Taubaje. Chum the Taudo need on the ground. The Tom Jamrak, the Torpadi, Tom Jamrak, the mother hingy, having you can cannot need I do one about the Hanman. I know some young mother Pradeep say you're very creative, like your mind say always have the creative but Kanjan Bab the Gi Mayam the Diam random one Ubodo. I didn't want that it's something poetic or something a story behind that. At the minor Ubodon we have the Nangi views and Nangi had the way your mind works have it. Other than hanging Basina, me Kudimak say act easily creative or you have a singum there. For example, Nana your brother you already shared with the so had the talented or so skill or sometimes had the Siguma Hadopale. According to you, me khudimaki creativity se kariguba yokhatning bataragadi kamaina moise practice tawni maramdi me se hadi purely technical purely lines and rules the suka shu chatpa yare some creativity is needed habetare ko adana kamaina se yokhatni haningi aduga kamaina according nangi onedi kamaina as masi se yokhatlaga lei sije ke haidunu ne potha doini ba khoi isaje jum isaje ai thabak tawba digi job later ko si financial da academic tasu kai tasu career ge kari simyam ji da creative oi basi ya di yaram gani adu tar ga su si di dum kani aina tawro ge khala su dum taw doraba pot am oi hing doraba ni na ada creativity gi matang ji da di I like I mean to go to okay. I'm a label. Jahi 53 sure ahan amana cannot tell what time of sketch to what time of game. I told you can give a hatter. I see last creativity. I give passion the guy that like a kangba. I get passionate of any toy on a toy and a toning of bottom late to any. I know he the oil by one and Jago the oil by Michelle out to any. Are not so I don't. Hiking to me so late to I canoma talk to any more the passionate over. I do give a pump to the Ishana Ishaja, Potaja Boina, Towa Tabakar Niva, Potaba Nataba, Potaboina, Ishana Ishaje, no I never told what Tabakar later to you. I do Gishigi Tabashi Torakanda creativity, Matanda Lahan Lacking Ganiva. Because I do give moment to the Ishana Ishaja, I'm taking Shijarani.
ꯇꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯌꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯗꯣꯔꯕꯅꯤ나 ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯊꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯖꯣꯕꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯧꯁꯜꯂꯤꯅꯤ I will also take that advice ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ RJHꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯤꯟꯕꯣꯛꯀꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯒꯁꯨ ꯁꯣꯂꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯀ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤꯗ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯍꯥꯎꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯣꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯍꯥꯎꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯍꯥꯎ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯎꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ RJHꯀ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯥ ꯖꯦꯝꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯩ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯦꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯤꯝꯕꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯤꯝꯕꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯅꯥꯎꯒ ꯀꯣꯂꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ RJHꯀꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯗꯥ ꯖꯦꯝꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯀꯩꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯤꯜꯍꯜꯂꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯥ ꯖꯦꯝꯁꯀ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤꯡ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯥꯎꯄꯤꯁꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2025ꯁꯦ ꯍꯧꯕꯗꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ very hopeful ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ maybe ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ and in EPꯒꯨꯝꯕ or some collab ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ in the eveningꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯉꯥꯏꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ rapid fire round ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ it's just something very random ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ related to ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ your general life ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ any question ꯍꯪꯉꯛꯄꯗ without a second with the top of your head ꯂꯩꯕ answer ꯑꯃ ꯇꯛ ꯑꯅ share ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ okay, so sigi question sibudi mamangdabudi yaukre adusu do you consider yourself an introvert or an extrovert? Introvert, okay. Next, isai ama taba matamda lyrics hana tabra natragana melody han tabra? Lyrics, okay. Hojikti melody tabi isai yaure hadam. Habadi first hambadadi lyrics na hana taraga touch tawbase dun hoiduneba. Okay. Aduga karigumba ai isai maming Pradeep ki isai khara ai hojik panjarake aduga isai duda if that song was a color isai te machu moiramagadi kari machu oigani habase ko. Aduna first of all aina hangning ise numile. Yellow. Thawanani. Blue. Okay. Thawayo. Black. Black. Adudi I expect of day. Okay. Mam tone do mam bagini ko. Hadi ka mama kan le kan to thoki ba keno to. Okay. Makes sense. Aduga kari phangadara sigidana. Phangadara pink.
Sanay hadi yung pressure ba may ko. Okay, moving on. Next na. Say iba matamda sing songwriting po oigera, composing po oigera. Ayo nga tami kanamta tum hagot na jenga git timing da. Adugumba semho baga dawn natraga na midnight midnight itung krapa matungda. Midnight say it's your hour never. Adu kan quite active hoiba. Okay. Aduga makhat sa tharak pada karigumba if you were given a chance to go time travel natraga na teleport anywhere. I don't know. Country. Just one. Time travel. Okay, why? Past. Past sa kani. Not future. Not future. Kay gino future is Scary. scary. Kept the mystery to thaming bala na okay. It makes sense. Nakata na hazik baboda music tigi related nataba any other the most artistic thing or creative thing that you have done recently. Music ta nataba. Nataba. Natragana most creative project oigera natragana most creative something that inspired you haibatare ko adugumba the expose oiba movies oibi ai natraga kari adugumba ga thingnagiba expose ogiba kari I know you hoitero nangoda thingnagiba something that you experienced so yeah movie hoitoni okay kai movie oki Devilinski movie kamaina inspired to kino da I did Mulholland Drive and I'm leaving my sima other she creative yam tin oil ma satire like a crave do you come I had no kang chome adigi movie ki particular gano musule habiro other kai hani metaphor in a low oil but some ying a storyline some malaga some roi to niba ying a metaphor oil but adu yam tipajare Pazay one of the classic movies ni aduga simali yung balura kan tan kan ta movie type so ko ni yang boy ni to matung da sum yang boy ni kamai tau janon yang boy ni very good aduga loisalak pada if you would describe yourself natragana your songs ko in just 3 words wahi ahum khatang na describe taw ni haradi kari oigani 3 words na describe to wa aija isolation okay adagi khangdre taije ke haidano khangdre taide thokti ne or the nangi music the kari gumba 3 words khatang na describe to ning hairagati kari oigani adasu isolation la ni ko hamada then mathang da hoi passion adi passion follow tawnaba kaidonaba aise atopa da su share am tawninge ba music through the thawai da su tawa maina then yeah confident I confidence o handing ba ai sei ai confident am oram da mi ne ba ado aina confident orak kibagi ngasai creativity yokhat pai ke no da ko introvert kaina my creativity the utkidaba myam yawado ada ama lei ai ngonda ai thaina gi bam leiba so recently angang mana so hangeba dondin hangeba ngoda ma ju music jam seme ado isai gi matang ji da ma ju ikai reba ko ma insecure oi reba lyrics ki matang da di ada kamai taw dun ha matam da confidence oi dreba ado ai ju confidence am oiram deba oi gi dina ai shana taw thaw che pakti na khan ba ada ai sai me ile khole ado horok matam da ai sai to pakti na mi loi hai ba thawai wo su kai ju hamba compose to matam da ke do matam da nang je kar kano to wale khol wale pakte khote na hai ba adu ma aduna confidence lang na hono matam da ai je pakte ai gi pakta do ta adu ma adugi wakhalon do da isai do kano to gi ne aduna so confidence se am thina maru oi po ne aduna isai da gi uningi ni ko mi ai je confidence oi rakhibagi isai da adu oi rakhibagi journey do isai da share tawning bagi so atung lai da ni yam phazai masi se ine khan bada life motto ibam thui paktrasu taw paktrasu yengu si maina chat kada bare nei at sengna lawi have tare I am nuai Pradeep ka wari saba adagi Pradeep tagi so aina bhawang asi yam learn to we especially ngasai creativity gi the confidence gi mayam mama and also have the to stop and smell the roses have tare adu kum message ama aina so Pradeep tagi phangi wari sarabya nuai Pradeep thank you very much and thank you for being on in the evening thank you
ngasi ge oina di indi evening ge episode masang asida loshame gi tanja du logjage akoi every week anaw artist kaya ma ka wari sanabi gi tanja loduna masi ge episode mathang mathang pudra lakjage ELITETV bu mijing ta duna lebiyo ngasi ge oina di Chongtham Amrita na kaina na ba thangni jari pina birase Jelly burning thâu tu re la si